Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega na ingukugwata ugeni ikirinte tochietu cheru themwe narua iri tariki 27 mweri ni jua 10 mwaka ni jua 2025 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bya kaunti ya Meru na Kinya. Nteto mwanya mwanya kuma nthigurune iji yetu ya Kenya. Amona nteto iria nkureterete ni Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Nzemwe guchwa Kyoto nyuma ya mwari wao wa miaka 15 kwirika kuithwa buthu kuna ruji rwa Mwanki ni mwitongomwe ntere cha Kianjai. Ngavana Mutuma gukinya mbere ya kamiti ya wonjorithia aria chokete biuria gukonia mikobo ya nyomba iri yezagwa ariti Ngugi ba County. ODM Meru gutumiria kuigika Oburu Oginga guchwa giti kia urais bakiuga ndugu yao na thirikari igatuika 2027. DCP Meru gutetera mithikali nturi nyuma ya Faruk Kibet kumuthumbia akimuringithania na gisanga sakia fertilizer inthuku. Mwona niretwa mathithio ni Runi Kajamba na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiria thaiji. Nzemwe kuma Urutigania West ni kuririra Kyoto kia mwana wao wa mwari wa miaka 15 uria ukwirikana kuithwa buthu kuna ruji rwa Mwanki ni mubiashara umwe urigweta taunine ya Kianjai. Borithi kambine ya Ngundune baugite igamba riri tayari riri mbere ya koti na rwangi rwa Thitango ni rurikite kuthitanga muthuganirwa uria ukwirikana kurekerwa na Mbundi. John Thega ni agutwambiria cio. Ithiritwe kiri kithikiro na kieba kinene kiri mujuma kuma ntere cha mairo mbali cha uru gicigo bunge tigane West na bwe nyuma ya kana kao akari okurwo mianka 15 kara twageta purity nditirito riako nontu kari rungura mianka 18 kara kwirikana kabithiro na ruju na Mwanki munene kabe bunene mwiri wako imwitongo mukuma ntere cha Kianja gicigo bunge ku tigane West na itumi bita kwereka untu indi antu bamuyoyo bakuita ka kita kuthingatirwa nontu kana ukethiritwa akiangaikaga Mwanki ragu mbita wa Anthony Muchoi ndiranko kana kara kaithirwe katutikona justice ya mwana no ntukuma yako ithwa itwethirite tukiangaika sana Mwanka irathai na te justice turona na nyamtu atawatwa itukuromba justice ya mwana yoneke no ntumumwithia rona na kona na atawatwa na tutikumetu mikira gitumite atawatwa imbi tukona kakieke kwenda kumila milio yora no ntutebo kuma ntuku chionde abatero atujawa ipata utebo tutairo nyethra kwatwa na leo ndo tero tuteta station to eta OCS atwira tungoje aithiru kuma tariki 28 mweri wa kenda Mwankira thai na justice tona inarabu ya mwana oyue wakana gaka urano akarana ko ataririte buramantu makarakari kwambira tariki 28 na rende bakuromba tongere ba Meru ario governor amana atongere barabangi utigeri bakuthungira ntu bukenda bakona aki nontu barirara batari toro kumania na thina ya kana gaka mwalira yo kurukira kara tayari kaumbite kuigwa kiure karoni ya kumenyera ana kumania na mantu mokaria mwana kuthina mbere na kumenyerwa ini uyogo kana kauga zetwe boko kana karire ko tariki 24 cia mweri wa kenda kana keire mucie kaithetwo kakirira akatengu kambira ngaike cibitari na ndio ngaike cibitari kai kuvua mbateka thiataira bambira twetete go bambira nango na utebwo boka bwithiria turenda ende tutethwe no tuvo mwana turenda agie mwana yeye tukuromba inyanga bana na tongoria ba Meru County bakumire batutethere kenda tona justice no ntu mwana kumarea ithiru ronda tuturawita kambine na tota twira witwetere na tuwetera twatera tonwa
metha yeto ya ndeto ya Goro TV ikiaraniria na OCS wa kuma gituo kia polisi gatigania kia Kintere cia Ngundune uratendete kwigua akiwetorieto kumania na mitaratara ya kingugi ariuga tayari ibamukire riboti ino muthuganiri uyu kumenyekana na rieto ta Morezi Gitonga nekirwe mpini ende nyumani omba kwigua akirekagirwo na mbundi kendo chunkuni bukomba kwigua bukithi na mbere nguruki OCS uyu nathiete na mbere na gutariria metha yeto ya ndeto ati fairo ino ya muthuganiri wa Morezi Gitonga ni akinyirwe kiri obisi ya UDPP na ara tayari muthenya wa mthi uri tariki 27 mweri wa 10 mwaka wa 2025 fairo ino niombite kwigua igicoka gituoni kiu kia polisi gatigana Ntere wenu cia Tigana West na ara kuringana na obisi ino kuonania muthuganiri uyu ari na magocha na babatirite kwigua akirugurirwo thitango kirende geteretu mwingi amwe na metha yeto ya ndeto ikumenya waya kwithira wa muthuganiri uyu akomba kwigua akithuchirwe tagarira kiwatho na akinywa mbauni cia koti kana komba kwigua kimimingo atuika kana gaka gationa aki inde umantu makoti na tukathi na mbere na kuthingatiria kiripotera ndeto cia Weru kuma Ntere cia Tigana West mbita wa John Thiga. Gavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia ni akinyite mbere ya kamiti yotumiri na wonjorithia bwa mbeca cia mwingi aria oritwe gucokia biuria uria thirikari yawe igategera thina ya bamwe ba ariti ngugi baria banenkerwe mbeca cia nyomba rungu rwa Meru County Staff Housing Fund kuoneka bati gucokia mbeca iji onto butigirite athara kiri county agicokia Mutuma ugite bakambiria kuandikira antu baruga kuba kanya kuria marandu jao na batiria bagatawa. Anthony Kathenya gatumenyithie nkuruki. I, Reverend Isaac Mutuma Ntwithinkia, Governor of Meru. Governor wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwithinkia akielele mbele ya kamiti ya usonkono utumiri bwa kigina kilitengo nkurani kia thirikari ya kaunti ta OCPEC ni agile na kagita kwelithia matagare mara thirikari yajukitie gutigira mbesiri ja kobilwe kili mubango wa kigina kia nyomba kia rutingu giba thirikari ya kaunti ni igusokua kigina kia milioni 53 ngiri 40 na magana mathandatu ma 29 kigina kile kiajukilwe ta mukobo kwa mbele kagita ka gavana wa Meru wa kaunti ya Meru Peter Munya mpaka kagita ka gavana wa Meru Bisini Kawira Mwangaza na baraba ajukilie batethiri to bakilia. Review of the records maintained by the fund indicated that some borrowers with outstanding loan balances of Kenya shillings 58,042,629 have not been repaying the loans. We agree with your audit findings, Chair, that there were some outstanding loans of Kenya shillings 58,042,629 whose beneficiaries were not honoring their monthly payments. Aidha kile governor county ya Meru Mutuma Ntwithinkia ni augite thirikari ene kirite mibango kathomba gutigira mbeca ino ni gusokua. Mutuma kiuga mpaka thaa ino thirikari ene sogati kigina kia milioni 16 ngiri 545 na magana 748. The fund management has since instituted collection measures including issuance of demand notices and initiating auction process of their securities to realize the defaulted loans. Through this effort, the fund to date has been able to collect Kenya shillings 16,585,748 of the Kenya shillings 58,042,629. Kile ripoti ile kijitu mbele kamiti ne thirikari na kaunti ya Meru kuma kagita ka Munya mpaka kagita ka gavana Mwangaza kaunti ya Meru nenkanite mukoba mortgage wa milioni 533 na ngiri 600 kulingana na ripoti ino. Magavana Baba Bobe ne kilimi ukiao bajokiti mikobo taino. Gavana wa mbele Peter Munya ajukili mukobo wa milioni 25 Kiraito Murungi akijuka milioni 40 nawe Kawira Mwangaza akijuka mukobo wa milioni 13 mikobele ambele kulewa kuma kagita kalabali obisini ne kathi na mbele kulewa kwa maka 20 kuma kagita gaka onto bobo ithini buletetoro ali katika masinita balabediri to bakiolia gitomi magavana na utingo gibadhiri kadija kaunti batidiri to bakilenkelo mikobo kwa miaka 5 ile babateli kwidiro bali obisini. The former governor, my neighbor, Giraitu, took 40 million. And the repayment period was 20 years. Even if he had served for 2 terms, it was going to be 10 years.
So, this is something that you need to look at your law, the period of the loan. Same to Bita Munya, 20 years. Okay, the balance is very low, and these are people who are capable, to pay off. So this is something that you need to look at. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Mukaririgite wa mbondi ya Municipal Meru uria nowe utongeretie ngwataniro ya biashara Meru ni ataririte Meru irenjirene njega kwamukira nkathi ya gutwikithwa city augite gwekinya January bagatigira gukinyanira kwa sewage kenda kuingia mendekithia jaraja kuendekana na thiretie na kuga guti mogoti ja kongerwa guti thithikirite gikaro kya muingi. Muthuru Muriuki hanina ripoti ije. Ingana mukarigite ambodi ya municipal no Joshua Mungania augite mwakire nandi antu ibangani pagutithia mutindo kwa ngangi kwa city na kiragete yake ne mantu ja gwikira rami mitainkai ile itigere na thirikari ne bekirite wira ne kuthirikiria kagita kaka na economy Meru itu namba 5 dene Kenya in terms of GDP na tuena population Engani non to city status area down to 250,000 in the city. Already we have mapped. Naito kuona North meant we have more than 300,000 people. Na ito kura dirikari bwa non to kura. Na go to kira 17 kilometers in this town this financial year. Na to akinya 17 Baduga city birto ko na 50 in 5,000 in 50 kilometers of road of tarmac road. We are already at around 40. So if you get 17 together tokinya ara to kuburito kinya bakubo jambo di boskuma ndikenda gutigira muradi sewage tutachiriria Meru kwa city ngugire yitinkurukie miaka 6 miaka 7 na nenka ni besha ngana. So it is the failure of the contract kudhiria ngugida nenkeri ne virkare na ito ku insist no mankadiri ngugia we na tuirite akadiri by January next year ito ku insist no mankato dhiria ngugiu. So we are requesting and we are also demanding that the people that give that contract, if the person cannot finish katuna nkro mtonge kiandomba kutudhiria no ntomba kuturechereria dene ya city yetu muthina kiwa no mwanganto bakorwa kithiba kwenda mutiraji wa city na kiwa togo tibo kongerwa bati uritwe ya enda tumba kwa city no mwanka tutia city tu no mwanka turia ntuba Meru kithiba kwenda kwa city na niyo sheria kwena kamiti ijete gwitu ando kamiti ile igeta kuria maoni yoria ntubeto ba mutindwa ibo kwenda Meru ya city antu na bokenda bagwa maoni jao na ibwega no ndungabana na tarire mtu biashara utiugo tibonga irwa mbere antu borwa utiugo tibonga irwa no tibutu ndote na ine policy ya kuongera goti no to town yetu is sustainable hii meata kayo foswa. Muthuri Muriuki, Uru TV, mutiriro wa Kangangi. Nzemwe ntere chia moyo Egembe Central ni bagutariria ururu bwao kumania na kuremwa kuthika baba wao kuthingatira irando ria sibitari ria 800 bare athira kinya nyuma ya kuthithia maketha na guchangirwa ni aturi batiombete kuona mbete iri kwendekana iromba riao nandi nikiri endiega bakiromba utethio kuthiria irando riri kenda banenkirwa mwiri jwa mwendwa wao juria jwetete na mbere kurigirwa ndene ya mochari ya Mathari kaunti ya Nyeri. Marion Karugene agutariria kiriro kya Njaije. Njaimwe kuma nturene ya muyo Egembe Central neti na kiriro na kwithikira kunene ni utiwanithe wao Moses Mbabu ura watere oturobwa we ari sibitari ni ya Consolata Mathari kaunti ya Nyeri na mwankariu sibitari yeniremete kulokeria mwiri wawe athikwa no ntunawe twiranduro ya mbete 800 na barua ni bende tinto bionde birabari nabio utungatira mututigi amwe na kinya kubwithia muchango kenda bona mbete cia kuthiria randuri no endiritana naitete sibitari cionthe ci Meru County aikinya turakinya Meru County aiendetie sibitari wengwa na bwake
kwatuika bire nabyo bikuthira family yonthe nira karanthi kona ura yumba mu support aso atonoina na itwetherete tuthinikite muno ya family nonto ndireti hospitali ira yitwa Mathari Hospital ira ndene ya Nyeri na mbere kwithira arikuo na araomba witwa arikuo kana araomba kwaga hospitali eu na hospitali eu ni demandite mbesa nyingi mbesa ngiri mana ya nana so eu ni mbesa ira hospitali wita 800,000 na itumbe to karanthi anto banture yonde tukomba kwathurania mbesa ira cionekete ni mbesa ngiri mana 250 na hospitali umwire yiremete kuma up to date twarari karambe kakinkabula kantu kuyire mwiriane ara katauni tunitise taratu to mwiriane twarezi mbeza ngiri 119 nonto ni arambe ntukuyire kwa tweka utio turakinya twatomana na bila twarabye sibitare na Mathari Nyeri kwa tweka sibitare nio patwira mbesa hii itetekerekana itumi bakuromba tongeria na tobonde bawendi boboya ubatethia kuona mbecha cia kuria mwiri yu kenda bayuthika na baumba kuno kiankorosio kinyoke lokera ofisi yetu ya president Ruto na deputy wetu Kindiki baibegirero kindi kenda bomba tutethia tumba kuona mwiri yu kumba nya bagomba kuwevu mbesa hii community ya tukararia rambi iture yombe nkenda tumba kwa mwiri yu ambabu kwa ni abayana bake nonto ana baba ke okura bakaibwa chwethe nika aterwe bakala umuzu community kinya yo eriyo 07 97 69 62 97 eunio nambera eutumironi kamete nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Naftali. Kuri nogwa mbura yomba kwangaratania igerio ntere cia mbere South kumania na barabara imwe kurema gwitikirika ni ngari iria cietaga gwikia magerio machukurune ukaria bonene ne buonekete nkuruki kurikithwa kurigiria wamba onde magerio jajaja mbiritie nthigurune yonthe ya Kenya kigerio kia KCSE na kyo gikirigirwa kuthithika kiumia twitite Rita Mwaniki ne agutumenyithia cio Igeranio cia kirathi gia gatandatu nikio KPSEA na iria cia kirathi gia kenda nikio KJSEA ni ciambiritie muthenya wa umuthi bururi-ire guonthe mwena wa mbere therero thiini wa kaunti ya Embu mivango ya ukui ni ikiriritwo makiria kuona kuri na uvotekekanu waguo gukwama kumana na mbura iria yambiritie kura miena ngurani guku igikagirirwo ati barabara nyingi cia gicigo mbunge giki itirerami ino ni kuringana na Robert Mweti uria niwe munene wa kithomo mwena uyu wa mbere therero. Wakati huu wa mvua na ni vizuri mvua hujaanza, lakini mvua ukianza tunatarajia kwamba kutakuwa na shida za usafiri kwa sababu barabara zetu kuna mahali kwingine ambapo kuna sombwa na maji, lakini tunaamini ya kwamba tutaweza kuwasilisha mitihani bila shida yoyote, na pale kutakuwa na shida ya usafiri tutatumia magari ambayo yana nguvu zaidi. Guku ugitiri ugikagirirwa makiria niguo arutwa matigakorwe akuya kigeranio giki. Mikakati yote imewekwa sambamba kuhakikisha kwamba mitihani inafanyika katika hali ya usalama na kuhakikisha kwamba hakuna udanganyifu katika mitihani hii. Tuko na mapolisi wa kutosha hasa katika mtihani ya KCSE, ndiposa tumeweka ulinzi mkali kwa sababu hapo ndipo kuna uwezekano ya kwamba usipochungwa madhara yanaweza kupatikana. Aciari nao makiura gukorwa makigwatirira ciana ciao kavinda gaka niguo mabote gwika kigeranio kiao wega. Yangu ni kuuliza wazazi wape wanafunzi wetu muda wa kutosha kujitayarisha kwa mtihani. Usalama umewekwa kwa kila shule zetu ambazo zinafanya mitihani. Kwa hivyo hatutarajii tukue na challenges zozote za usalama. So kwa jamii yetu ya Beere South na hata kwingine kokote kwenye mtihani inaendelea, tunawaomba wape support mashule zetu na wanafunzi wetu ili wapate muda mzuri wa kufanya mtihani. Na kio kigeranio gia KCSE gikambiriria kiumia tuthiete bururi-ire guonthe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwo Rita Mwaniki wa Musiri.
Musiasa Alaji Mwendiani akenerete ngwataniro gatigati ka ngavana Mutumantu Ithinkia na Seneta Kathuri Murungi akiuga baire baba ni bethirite bakiritaniria ngugi bwega onto butigirite thiri enene kaunti-ini ya Meru no rite ngwataniro ijigwita na mbere kinya nyuma ya ithurano bya 2027 akibaromba patikarombe kura cia giti kimwe nendekithite Seneta Kathuri kuromba giti okiwari nakyo ya Seneta kenda Egembe kanya gukenera gikundi mutuikare na thuranirite riboti eje. Seneta Kathuri, Mheshimiwa Kathuri na Gavana Mutumantu Ithinkia bakerita ngugi bare amwe na bagwatene bagita micemanio nemwe bakaria bare amwe na keu iketutwire kwenda. Ni migambo ya mwandiki wa kiama kia Mbaza Jamil Alaji Mwendia akigonga ngwataniro ya ngavana Mutumantu Ithinkia na Seneta Kathuri Murungi akiuga ngwataniro ije ni ya Meru barethirite bakiriririo kagita karaja. Kathuri Murungi na Mutumantu Ithinkia bare very instrumental kureta thiriria iri Meru nandi. Nandalaji na rombete atongeria babo baire atengwataniro eu ikeja gutwikania thaiji akende ni thiregita kinyankurukia siasa cha mwaka jwa 2027 akiromba atongeria babo baire batekeja kurura giti kimwe. Ngwataniro ubonania ni tembere mwanka kinya ithurano ne ndaromba butekeje kurura giti kimwe. Mheshimiwa Kathuri na Mheshimiwa Mutumantu Ithinkia John to redemption ye Meru erikire antu babo bairi yendekithia le Alaji ni omutongeria kiresesa twitete ethira kiruira kura cha giti kiria rithaiji na kiromba kambi cha tongeria bobo bairi chithire gitiri mana chigwatanire kende gembe likethia likiwa chama giti kionga bana kwa mianke ngitano ekeja. Kathuri Murungi karia giti giaku gia seneta Mutumantu Ithinkia karia giti kiawe kia ngavana bogwatane bubaire burite ngugi ou kanya gake turi nako tunenkere Egembe baigwe karutiraga giti kia ngavana tugatimia Mutumantu Ithinkia. Muthiene Alaji ariuga mutumeta gipindi kiawe kia miaka ingi 5 na ndiwo hamwe na njuria wethire kigwata mbaru Kathuri Murungi kiri kurwira giti kiu kiongabana na kiuga mathabu jaja kabwa muno ni kiria kuagatumira ntera chonde kuona kiroto gigi ukinyanira. Leu toma miaka ewe mutuma na au etete mbere na baturi antu ba mutuma bakugwate njara gwa Kathuri Murungi bakugwate njara bagwitithia gitine kiu. Report tosha weru kwa rieto ni mutuge kare ni kuma kirugono rurwa mutugi kare ni otukuona kanyaga kunogoka ende tugicokera tugakuonia uria ODM Meru ethiritwe igitumiria kwigika Oburu Oginga guchwa giti kia urais mwaka jwa 2027. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Jamania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa.
Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Ogo Kinya, karibu Koroka. Karibuni chai mama. Aruvi no kanyo chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangite ngachirewa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria rebire urugete chai na leo. Mama, eria ungora ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha. Turugiro nai. Lisha? Ovai. Ndabu. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda. Niyo ka. Ni tamu. Chai ko gakodongi mpongela kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa Kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner.
carried them through time. And betrayal staring their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio bana. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuonkane ona ndeze. Mbie kwende. Maro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio buru mwinkima ya Leia Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Leia with flour. Ini tane ya. Menyera na kuria njai hakuna njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted miss meal na juankano jolea premium all purpose fortified with flour na jolone kana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Ngechokera na nteto nkuruki atongeria ba ODM kaunti ya Meru ibekete gikaro na andiki banteto na kurikithia kurungama wa kiama giki kinya nyuma ya gikuo kia mutongeria wa kiama giki niwe Raila Odinga ni bagwatite mbaru otongeria bwa Oburu Oginga bakiuga bakamugwata mbaru kuruira urais 2027 bakiongera ngwataniro ya ODM na thirikari ikathira 2027 baugite ibakwenda gutarirwa charuruku kira kiongwa kioragire Raila Odinga. Dennis Mugendi ari na ripoti iji. We have a team that we came with from Nairobi. Ni atongiri bakiama kia ODM bakinyete ko igembe kuboreria umwe wao agwito Moroko Njafet kuma muringe ne Gembe Central uri atwire ari kimwe na Raila Odinga na kwiri mwe kuru mathiko batumiriti na kwa nyamutano no Raila tawe Oburu Odinga uri atigiri kiama gakinya bare amwe na atongeria banki. Nilifariki siku yenye walitangaza kifo ya baba. Nilikuwa katika ile grupu ambayo ilikuwa inaenda India kuchukua mwili ya mzee. But saa 9 kupata habari ikabindi nibaki. Kutoka hapo nikaenda kwa mazizi ya mzee kwa sababu ndio ilikuwa imekuja kwanza, alafu nikasema nirundi nipumzize mama. Moroko ni mmoja wetu ambaye amekuwa ni mwanaharakati sana katika chama chetu cha ODM, mwanaharakati wa sifa sana. Mtu ambaye amepigania hii chama na mtu ambaye anajulikana hata kujipeana maisha yake na kuchukua riski mingi sana kuhusu hichi chama. Kwa hivyo tukiwa chama lazima tumshindikishe bibi yake kama mmoja wetu. Party leader Bwana Oburu Odinga amekubali pia kuungana na sisi siku ya tarehe 7 tumshindikishe. Tujitokeleze kukaribisha Dr. Oburu Odinga ambaye ndiye our party leader, na tunahakika yeye ndiye atakuwa our presidential candidate. Kiama kia ODM bariwa no kina miri na bongi tio bagwatanirite na thirikari kiri mubango John Broad Beast 2027 ni jumu dia jwangwataniro. The president getting into ODM, I think that it will leave for members and the delegates of the party because they are the owners of the party. But that will depend on so many other things because as ODM Baba alisema tuko ndani ya broad based government but until 2027 kurigana na ora kwetete na oke yakwalelia the mood of the people including antu baba anthe yo ntu ba onkuwirwa muno no ntu muno ruariwa katukariria lakini rukumya kwa antu barari bekweria kweria kiama na ara na bau bakiendie no ntu ba interest cio basi apisha ende baba asi apishire boibo kiama ingwete kia kikendelea na who knows no twethira twina another coalition no ntu twina itare ya twina miaka eri ende utiomba kwa kiama kia ODM kikethira kiama kia UDA. Iji ni ondiri abari ikiti na kuwa bate wetikana gikuo kia Raila Odinga. Mambo ya kifo ya baba
mimi nilipinga matokeo. Sijakubaliana na hiyo kifo ya baba. Kwa sababu namba 1, mimi kama mfuasi wa baba sijapata kitu ambayo inaitwa postmortem report. Tuko na wewe pamoja hapo. Mpaka tuone postmortem report. Sasa tumalize mambo ya kupumzisha mke wangu. Sisi kama wafuasi wa baba, kama wana ODM, tutakuja tukae chini, hii kifo ya baba tutaifanyia research, tujue ni kifo ya aina gani. Tujue nani ameleta na ameleta kwa sababu gani. Dennis Mugendi, Wero TV, Egembe, County ya Meru. Akiama DCP Meru ni batharakirite mutetheria wakwe wa Rais Ruto Faruk Kibet nyuma ya miario ya Faruk ya kuringithania Mithika Linturi na kwenderia Kenya Fertilizer Itibui kagita karia ari Minister Worimi na ndithia bagitetera Linturi akiama baba baugete bunge nene ni athereria Linturi kirimantu jauja Fertilizer na thirikari ikathira 2027 baugete iba kwenda gutarirwa mubangania munene wa kiama kiao kwithirwa akithukirwa rietwa Muthuri Muriuki gatutaririe. Si mnaona hii watu iko roho chafu? Ama nyinya msikile mimi nasema. Iko mwingine alitoka hapo alikuwa waziri. Iko mwingine hapo alikuwa ule aliuza fertilizer, alienda kununua nini ya punda ya Dubai akatuletea sisi. La anaitwa Linduri. Wote wanatafuta utawala. Sasa zingine tukija hapa tusungumze maneno ya ukweli. Iji nandi ni migambo mutetheria mutongirio mugongo Faruk Kibet migambo ro nekende kyorotera rwari Minister Worimi Mithika Linturi na ginya no mubanganio kiama kia DCP gitumi nandi kiama kia DCP kuma Meru kishimiritie na kuthwa gichokire Kibet kibimwira uju na tunataka kama chama kumjibu hivi kwamba bwana Faruk Kibet, hii maneno unaleta hapa ilipelekwa mpaka bunge kwa namna ya impeachment ya Linturi. Hiyo mswada ilijadiliwa na bunge, ikaangaliwa, ikafafanuliwa na ikadhibitisha kwamba waziri Linturi akiwa waziri wa kilimo hakuhusika kamwe na ununuzi na usambazaji wa fertilizer. Sasa bwana Kibet Faruk, wewe umekuwa mbunge, umekuwa procurement officer, ndio utuambie yule ambaye bunge ilipata ana makosa, wewe ndiye nani utuambie ati Linturi alihusia wa Kenya Fertilizer? Amna bubu baugite Mithika Linturi utena watonya na kugura kana kwendia fertilizer hizi. Kwa hivyo hii fertilizer unataja ilinunuliwa na National Cereals and Produce Board. Mithika Linturi sio procurement officer. Mithika Linturi si end of procurement ya wizara ya National Cereals and Produce Board. Kwa hivyo anatokea wapi ya kwamba alinunua fertilizer? Waziri sio msimamishi wa ununuzi wa bidhaa katika idara za serikali. Tunataka tuseme hivi kama branch. We are talking to our lawyers. Thankfully katika hii kamati tuko na wakili na tunaangalia ni vipi matamshi yako, tutayangalia na tutakujibu. Muthiene bakiwa Mithika Linturi na mbere wa kiama kia DCP na tena mbango ya kuwatana thirikari. Mbona koti yenyewe na mkuu wa mashtaka ya serikali akumpata na shtaka Linturi ampeleke kotini? Wewe umetokea wapi basi kupata ati Linturi alikosea? Yeye ana haja na nyinyi, ameingia kwa chama ya DCP, anaendelea na shughuli za kujenga chama. Ya nini mnamtafuta na mnamtafutatia nini? Sisi tumeamua njia ya mnafiki, hatutaenda tena. Hatutaenda tena. Njia ya kuangaisha mtoto wetu Linturi, hatutaenda tena. Njia ya kuangaisha maendeleo ya Meru, hatutaenda tena. Na ndio tunakuambia ni one term. Muthuri Muriuki, Wero TV, Muthuri wa Kangangi.
Kamiti ya miunda mbungene ya seneti nekinyite maili 7 ntere cia kithima kuthingatira igamba riria riakinyithirwe mbungene ize gukonia nkuchanio cia kathetu hario seneta wa Meru. Kamiti izi nijukitie kanya kuthikira baria bonthe bakuringithwa ni nkuchanio cia munda jojo irio kanisa ya Catholic na Kinyamabisa kuma kauntine ya Meru. Igamba riri rikinyithitwe seneti ni Daniel Mutuma, Antonia Kariba Kithima Mutegi ni amurikite nkuruki. Kamiti ino tongoretu seneta wa Mombasa Mohamed Faki bakinyete ntere cia maili 7 nene nyume ya mukario mona rieto Daniel Mutuma kuiretheta kiri seneti regia Kariba Kithima gutunywa mondo wa muingi Faki akuga uma mondo no muingi nikabeterete kanisa Catholic ire kwirikana ne bathukiritie monde bereithia na tabathukangitie mondo uyu. Watu wa hapa Kithima location walileta petition katika bunge la Senate kusema kwamba ardhi ambazo zimetolewa na serikali kwa project za umma, zahanati, primary school na secondary school, zimewekwa fence ama ukuta na kanisa la Katoliki. Kwa hivyo tumekuja leo kuwasikiza. Ardhi zimeandikishwa kwa jina la County Government of Meru. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba ardhi ni za umma. Kwa hivyo tunasubiri maelezo ya kutoka kwa kanisa ni vipi waliweza kuchukua hizo ardhi na kumiliki ili tuweze kutoa maamuzi yetu sisi. Kuruki seneta Faki aruga kwena nkuruki aka magana mairira chombete kuthukua akiuga gatigira mende gochoka kire mungi kingo kwithira kwena maendeleo tama waka chukuru na chibitari. Ni ekari 1735 ambazo ni mali ya serikali ya kaunti ya Meru, lakini ardhi hizo zimeweza kunyakuliwa. Tumetoa maelezo kwa chief officer wa ardhi ambaye alikuwa hapa, akamwambia kwamba hizo ardhi tutampatia plot numbers azichunguze zote na tuletee ripoti kama Senate. Mfano hapa kilio kikubwa ni kwamba watoto wanasafiri masafa marefu kwenda kutafuta elimu. Hakuna shule ya chekechea katika eneo hili la Kithima, hakuna zahanati, hakuna mradi wote wa serikali ya kaunti ya Meru wala serikali kuu. Ikiathokirage gukinyete seneta wa Meru Kathuri Murungi urakuromba kamiti no kuthingatira na mpwendete no kenda mondo choka kire mwingi na maendeleo mambiria gontu guko. No ntuguti primary school ire aja ni private na yakine kanisa ya Catholic na guti primary public na shukuru wingi no ngana bete isiuru inkuromba kamiti iji ire kangia na mpwe na bakwaja na timelines before December twitathi gonkone toinga for Christmas first week of December. Petition ikethore kuthira na ya communicate ore batio communicate kire wa usika bonde. Umagi shwombunge kia bore nge report randeto cia wero nyoka mbitaga ki Mutegi. Au ni oto akinyira muthejo anteto chieto cheruthe mwethe 3:30 ni nteto ingi inkinyanirurie twani Maureen Kinya mwonanire twa mathithio ni Runi Kajamba itanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV.